combination of all age groups, 7s, 8s, and a mixture of seniors as well. Ko te kai tātaki tāne Kuluk Church. Ko te kai tātaki wahine ko Waimari no Warena. I think we've still got a bit of energy left in us. E hoa mā umere moi. E hoa mā paki paki moi. Anei te rōpu whakamutunga mo tēnei rā. Ho mai te pūki paki paki mo te kawarito.
Kai te ora pai ngā mahi hakari o te ia mātou ngā titu whare toa nei rā kumihi. Tēnā koutou e te kawarito, e aku i te akurahi homai anō, te piki paki paki mo te kapara.